ni mu gihe amaso y'isi yose ahanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ati tugiye kureba igikombe cy'isi. Ni ibirori n'ubundi isi yose isanzwe ihanze amaso, ariko kuri iyi nshuro ntabwo bisanzwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarakaniye zaravuze ngo ikipe ya Iran ngo ntigomba kuza gukina igikombe cy'isi ngo iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kugeza aho Mexico yari yamaze kubyemera kikavuga ngo ikipe ya Iran twe twayicumbi ikajya iba hano ikajya gukina match ikongera igataha hano. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo noneho batangaje ko ikipe ya Iran bayihaye visa, bayemereye igomba no kujya iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibashe gukina igikombe cy'isi. Gusa igitangaje cyane ni imyiteguro iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutekano bawukaje ku rwego ruteye ubwoba cyane ahagiye kubera kino gikombe cy'isi. Gusa mu gihe tutaragaruka ku byo Amerika amaze gutegura mu gihugu cyayo kidasanzwe bigiye kuhaba, umutekano uburyo ugiye gukurikiranwa mu buryo igikombe cy'isi kigiye kuba muri Katuri, ukuntu amakipe agiye kugenda ahaguruka mu bihugu byabo. Ikipe ya Brazil indege yabo ubwo yari irimo guhaguruka, ubwo indege ya Brazil irimo guhaguruka ihagurukanye ikipe ihaguruka muri Brazil yerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habanje kuba umuhango twakwita nko kwibatiza. Abakinnyi bicaye mu indege barangije bazana ibimodoka birayipiriza amazi menshi cyane bica mu kinamba bameze nk'abayikuraho imikoshi n'imyaku, umugenzo wo kugira ngo ikipe bayikureho inyatsi na za karande ziwabo n'abadayimoni bitwa abaturowanzi, kugira ngo ikipe nigera muri Amerika izanatsinde. Kumena amazi ku ndege y'ikipe ya Brazil babifata nk'aho ari mu rwego rwo kwifuriza imigisha ndetse n'insinzi no kugira ngo urugendo rugende neza. Turukiya yo noneho yakoze agakuryo kadasanzwe. Ikipe ya Turukiya ubwo yahagurukaga muri Turukiya ku kibuga cy'indege kugira ngo bafate indege berekere ikipe ahantu yagurutse hari amabisi atwaye abakinnyi ariho idarapo ryiza cyane rya Turukiya, bayizengurukisha amadarapo ya Turukiya ayo mabisi. Noneho barangije nyuma bashyira amamodoka, niyo kumva ya mbere mu mateka iba yihireshya gutya. Ni amamodoka ibihumbi n'ibihumbagiza, ayo mamodoka yose yambaye idarapo ry'igihugu cya Turukiya, bazengurutse amabisi ya Turukiya, bakoze urugendo rurerure baca mu mijyi ya Turukiya. Amamodoka ibihumbi n'ibihumbagiza yose yambaye idarapo rya Turukiya, baherekeje bisi za Turukiya ku kibuga cy'indege. Mbega gushyira idarapo ry'igihugu ni ukubwira ati idarapo ry'igihugu muhagarariye ntimuzagisebye. Ubwinshi bw'izo modoka bwakanze se baravuga ngo Turukiya uburyo yagurukanyemo igikabyo igihugu kibari inyuma, bazakora ibitendo bidasanzwe. Gusa ikipe nanone yaciye igikuba ni ikipe ya Norvege. Ikipe ya Norway yagiye mbere yo guhaguruka mu gihugu cyabo cya Norvege kugira berekeze muri Amerika, babanje gufata ifoto y'urwibutso. Iyo foto y'urwibutso bafashe ni ifoto bari bambaye nk'aba Vikings. Niba mwararebye season yitwa Vikings n'ubundi abenshi murayizi, yarasobanuwe na Rocky. Iyo season yitwa Vikings mubona ukuntu bambaye baragi na baragata bari abafrokina n'abandi bose, iriya myenda bari bambaye n'amashusho yabo byose zanga baba barwanisha imyambi imyeto, ngira ngo muri kubibona niko bose babanje kwambara kugira ngo bibutse nabo bagiye guhangana nabo ko iki gikombe cy'isi ari aba Vikings, kuko n'aba Vikings n'ubundi bakomoka muri iki gice cya Norvege, twakwita nk'inkomoko yabo niho bashingiye. Mbega ni nko kubibutsa ko ari twe ba Vikings. Murabazi ekipe ya Norvege yibutsaga isi ko abaje mu gikombe cy'isi ari aba Viking, kandi ibyo baje gukora ari byo n'ubundi aba Vikings bakoraga ku rugamba. Abitegereje ifoto ya Haaland abitegereje ifoto Haaland ukuntu yari yambaye nk'aba Vikings, iyi kanzu wabonaga ari bya Vikings bya kera n'ubundi uburyo ari umusore, indeshyo ye, none ukuntu yari yambaye imyenda ngira ngo uri kubibona byari diveriseri ivuga ati mu Vikings turamucikiraye none niduhurira mu kibuga. Ubutaliyani bwo ngira ngo murabizi, abataliyani bo ni abantu bihebeye kiliziya cyane cyane ko buriya na papa ni hatuye mu Butaliyani. Abataliyani mbere yo guhaguruka babanje babapakira bose ikipe y'igihugu, babajyana muri mensi, babajyana mu misa, barabasengera, bamena amazi y'umugisha. Ngira ngo ahangaha murabona ko hano baciye bugufi imbere ya alitari bakora ibimenyetso by'umusaraba, bafata n'imigisha ya pampa kugira ngo irwego nibagera mu gikombe cy'isi baze kwacana umucyo. Ikipe ya Senegal yo noneho yakoze agashyi ubwo bayisezeraga kugira ngo ive muri Senegal yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babanje babategurira imeza ndende cyane, izi meza zo kuriraho, aya meza bita ngo ni saramanje.
bateguriye saramanje nini cyane kuri stade ya Senegal, babakinnyi bose muzi ba Senegal n'abayobozi b'igihugu. Ifunguro rya nyuma basagira muri stade, ifunguro rya nyuma gatira ifunguro muriye ribatera imbaraga zo kuzazana igikombe cy'isi. Ikipe ya Argentine ubwo yajyaga guhaguruka muri Argentine babanje gufatira indege ya Argentine, barangije bayandikaho nimero bayigira umubare 1978 nk'ikimenyetso cy'umwaka cy'uko bagiye gutwara igikombe cy'isi nk'uko babikoze mu 1978. kwa kundi bakubwira ngo indege flight nimero iyi bo flight yabo bari bayise flight 1918 bibuka igihe batwara igikombe cy'isi. Barangije bafata indege ya Argentine aritwa abakinnyi muri Argentine, kira kizuru kireba hejuru bashyiraho idarapo rya Argentine, bandikaho nimero 10 zambarwa na Lionel Messi mu rwego rwo kumwubaha no guha agaciro ibikorwa Lionel Messi yakoze mu mwaka ushize ubwo abayishaga igikombe cy'isi nk'umuntu witwaye neza cyane, bamushimira cyane, bamuha n'agaciro ngo ko kuri iyi nshuro ashobora kongera akabahesha ishema. Ekipe ya Iran yari yabanje no kubura visa, barayigora. Ikipe ya Iran urabizi iri mu ntambara na Leta Zunze za Amerika, ariko ni siporo. Ikipe rero yari yabanje kugurwa no kubona visa kugira ngo izabe muri Amerika. Mexico niyo yavugaga ati Iran yazikibera, ariko ikibazo cyaje gukemuka. Abanya-Iran ubwo baherekezaga ikipe yabo igiye gukina bari barimo baririmba ya ntero yabo n'ubundi izwi baririmba ngo urupfu ku Banyamerika, urupfu ku Banyamerika. Niyo ntero bari barimo baririmba. Ni nko kubwira ikipe yabo ya Iran ati nimba nta nimbunda mufite mubicire mu kibuga basi muduheshe ishema. Iyi ni ikipe ni igihugu kimaze iminsi kimenwaho amabombe, bagiye gukina n'igihugu cyamenagaho ibisasa ari cy'Amerika, ngira kuri kumva ishyaka umujinya ikipe ya Iran ihagurukanye. Urupfu ku Munyamerika, urupfu ku Munyamerika, babicire mu kibuga, babicire mu kibuga nibyo baririmba. Ubwo rero abantu benshi hano hirya no hino ku isi biriteze ko ikipe ya Iran ishobora kuzaba iri mu makipe ashobora kuzaba yishimiwe n'abantu benshi cyane mu gikombe cy'isi, abantu benshi bayirenge n'ibibazo bafitanye. Urumva iryo shyaka riba ririmo, ubwo nabo nahabo kugira ngo bigaragaze ngo rundi rwego. Gusa none nkwibutse ino mikino birimo kuba, igikombe cy'isi kigiye kuba, abantu benshi murabizi dukora ipari, abaribwe tuba tuziranye ko twese kugira ngo umukino turyohere turambikaho ibiceri byacu kugira ngo bize kugaruka. Ariko ntihazagira umuntu ukuyobya ngakubwira ngo nujya gushyiraho amafaranga ngo ushyireho ngo muri kampani iyi n'iyi. Kampani yizewe twese twizeye ni Winner. Ibyo mukora byose mujye kuri Instagram mwandikemo Winner, cyangwa se muze hano kuri Bidani Dream mwandikemo Winner. Niho tugomba gukorera ipari yacu tukarya ibiceri bimeze neza byoroshye. Bafite ukuntu bafite amafaranga yihuta vuba, baguha amafaranga mu buryo bwihuse. Yewe iki gikombe cy'isi tuzakirangize ngiyo mbimenya ngo nkayoboka ya kampani. Wapi, wowe yoboka Winner maze ubetinga ipari yawe imeze neza. Tugaruke rero kubyerekanye n'umutekano wakajijwe bikomeye cyane muri iki gihugu cya Leta Zunze za Amerika kigiye kwakira kino gikombe cy'isi. Ushobora no kuzaba habereye kino gikombe cy'isi, nzabamo babereye ku bufatanye na Winner. Leta Zunze za Amerika impamvu bakashije umutekano cyane, iki nicyo gikombe cy'isi gishobora kuzaba kidasanzwe, kizarebwa ku rwego rushobora kuba rurenze ibindi bikombe byose byabayeho cyarugurikije isi. Leta Zunze za Amerika impamvu bakajije umutekano, ushobora gutekereza ko ngo kubera ngo ari igitekerezo ngo kiri mu ntambara, ngo cyangwa se ngo abakinnyi bazaza gukina muri Amerika ngo bakaba bari mu ntambara na Leta Zunze za Amerika kubera n'ibihugu bifitanye amakimbirane muri aka kanya. Ariko Amerika amaze gushyiraho ko abazinjira muri stade zose zizaberamo ino mikino muri Amerika bagomba kuzajya binjira babanje gutanga ibikombe byabo. Muzajya mucana mutanga ibikumwe byanyu, Amerika ibisigarane muri stade kugira ngo ugeremo bazi uwuriwe. Ikindi bazaba barimo gukoresha AI, bakoresha artificial intelligence, utudrone twabo n'amakamera yabo kugira ngo bakore icyitwa gufata isura buri muntu, bamenye uwo muntu ninde, bakuru uwo muntu bariba muri data zawo, niba atari umugizi wa nabi, niba nabyawe wigeze ukora, kugira ngo utaza kubura umugizi wa nabi ukaza guteza ikibazo muri stade. Ndetse Amerika yatangaje ko buri stade yose izaberaho imikino yabo bazakira, nta hantu na hamwe buri muntu yemerewe kugurutsa drone. Ubundi muri bihugu umuntu abigiye afite nk'aka drone akaba yafata ishusho akaba yagira gute, bafite ukuntu babyoroheje rero drone zikazamuka. Ariko batangaje ko buri kintu cyose kizazamurwa mu kirere kitazamuwe n'abashinzwe umutekano. Ubu drone ubuntu bwose bwazamuka mu kirere.
bashyizeho abarashi ba Sniper n'abandi bantu batandukanye bagomba kujya bahita barasa ba bantu bose bazamuye drone ngo barimo gufata amashusho. Ni ahantu drone zitemerewe kuzamuka na gato keretse iz'abashinzwe umutekano wa Amerika, ndetse n'ahandi hantu amakipe azarara nta drone zemewe kuharara, ndetse n'amakipe azakorera imyitozo nta drone zigomba kuhazamuka. Ndetse umuntu uzacikwa akazamura drone cyangwa kuri stade ahantu abakinnyi barimo kurara bazajya bamuca amande $100,000 banagufunge. Utibagiye ko iyo drone yawe izaba yibagiwe no kurasa yarashwe n'abashinzwe umutekano. Babantu bitwaza ibintu bisakuza cyane bifite urusaku ko bazagerageza kubikontorora no kubigabanya. Ikindi hari ibikoresho ibiryo biturutse hanze byo kunywa mu ivani hanze bipfundikiye ntabwo bizajya byemerwa kwinjira muri stade. Muzajya mubigura muri stade cyangwa se winjirane nk'icupa ry'amazi rigaragara uze nabwo ufata amazi yo muri stade abariyunywa. Ibyo kurya n'ibyo kunywa mugomba kujya mubigura muri stade mindani. Babandi bavukoreshaga zavuzera basakuza ngo bazabakumira, bira bisakuza bigera kure bazabihagarika byose. Izi ndege z'intambara nizo zaba zizenguruka zirebe uko ibintu byifashe muri ibi byumweru byose icyo bikombe cy'isi kizaba kirimo kuba. Indege z'intambara zaba zirimo zicunga ko nta mwanzi waza. Mu gihe Mexico yo bamaze kohereza abasirikare bagera ku 100,000 bagomba gukurikirana no kurinda abantu bazabitabira igikombe cy'isi. Ubwo harimo indege za gisirikare zigera ku 2,100, hakaba imodoka zigera kuri 378 ariko zizaba zirinda abaturage, ndetse n'indege cyangwa se icyo twakwita amadrone agera kuri 24 azabacunga ikirere cya Mexico mu rwego rwo kugira ngo abitabira igikombe cy'isi batagira umutekano muke. Hazaba harimo amarobo, harimo imbwa z'amarobo zishinzwe umutekano, harimo amakajugujugu atahambaye. Mu yandi magambo ubundi umutekano wakajijwe ku buryo bukomeye cyane kuva ibikombe by'isi byabaho. Iki gikombe cy'isi gishobora kubera mu dukoryo tudasanzwe. Kizabera muri Amerika, kibere Canada, kibere Mexique icyarimwe. Tuzaba dukata hose tuzenguruka twose turyoshye gake gake. Ushaka rero waba uri kuri iyi chaîne yacu wiyandikishije uzabyo ubisanga hano byose byabaye. Nkwibutsa ko ipari tugomba kuzaba tuyikorera kuri Winner.